Maya payabak po kaya katamungan at yuta na po kayong kadwang pulo tadwang Domingo ning karaniwan a panahon. Kaniting banala kapag masusyan, yabyatala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Cesardas at Luz Medina, pamilya ng Lito Pamintuan, Doktora Josefina Marin at Mel Malig. Para king espesyal intensyones, daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Ofelia Reyes, Maria Manette Pineda, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ronel Ziron, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Raquel Cruz, pamilya ng William Russell Malang, pamilya ng Lorna Sibug, pamilya ng Mel Malig, at pamilya ng Edsel Pagku. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan, Dere Reverendo Padre Angel Gamboa, Reverendo Padre Rick Lusong, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kembao, Nilo Udan, pamilya ng Joel Reyes, Melissa Villanueva, Erlinda Gutierrez, pamilya ng Rosvi Henson, PhilHealth Region 3 employees, pamilya ng Reynold Abara, Alger Tayag, Rex Alexander de la Cruz, Felino Pangilinan Jr. at ding sablang kapatid tang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya Vinuya at Pangilinan, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan daring kapatid tamong Mayango Nabie, Dinorma, Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Elizabeth Simon Bakizal, Josefina Santiago, Gloria Arevalo, Ligaya Lacson, Alvin Pineda, Gregory Bonquit, Marieta Mangalindan, George Rodriguez, Juanita Pingol, Rogel Gamez, Honorio Pangan Sr., Victoriano Lusong, Maria Katrina Franco, Joseph McBride, Magdalena Morales, Luis Tomas, Oscar Corazon Reyes, Hazel Marie Sengson, Alexandro Teresita, Rodrigo Milagros, Salvador Malig, Susan Canoy, Lourdes Paras, Josefa Panlilio, at ding sablang kaladwa, king purgatorio, at deta ngalanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman para king kaligtasan, ning balang metong kaya katamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners.
Lalaki na magpupo. Ibig Marie, pray. Anding batong pamilya ng Diyos, bitipon-tipon tamongan, king lagi ng ipa, ang poning anak, ang poning panali Espiritu, Amen. ingenu manatili kaya kayo. At kaya kang timorin, Kakalukuran, king kataymikan na rin kaya katamong pilupluban, ganagantalang ini at sisyon, ding sabla tamong kasalanan, at aduan tamo king ginu, ing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyagkas tayo po ngening miyag nanagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo papatad, ulig mi kasala kong bina, king isip, aman wat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen,
karing sablang anghel ang pon santo, at kaya kayo kapatad, ni panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos, sa mayo bayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Maria in excelsis Deo. Kapayapang daring tao, kayang kaluhuran, pupurian, nagkapalangalan, nagkapaligayan, nakasasambang ako, pupurian, nagkapalangalan, nagkapaligayan, nakasasambang ako. Kapayapang daring tao, kayang kaluluran, pupurian, nagkaparamalan, nagkapaligayan, nakasasambang ako, pupurian, nagkaparamalan, nagkapaligayan, nakasasambang ako. Higaya King Diyos, higaya King Diyos, higaya King Diyos, King Matasabangwa. Higaya King Diyos, higaya King Diyos, higaya King Diyos, King Matasabangwa. Manalangin tamo. O iba, inaptas mo kami king kang sarili karing mani muna ng buklod ning alang kupas sa lugod. At tingamanong yapse mo kay kami, espiritula at biya. Ibuklat mo ring puso mi karing kay kang amano. Bantag kilanda kami king kabubusalan na ring puso me. Tayran da kesa ng sumuyo keka anting metong yalipan, nune anting malugod mong anak, at imawa mo. Itingan po adon miking kapamilatan ng Kristong Genume. Amen.
Pamamasang ibat king libro ning Deuteronomio. Ngeni o memalening Israel, nga ng Moises. Pamintuan nyo langan, ding kautusan at tuntunan at tuturo ko kaya kayo. Ban e kayo mate, at kaya kayo yang abandi, ing labuat apagkalub na kaya kayo ning Gino, ing Diyos daring kaya kayong pipumpunan. Eyula daragdagan ni babawasan deti. Pamintuan nyo la sana reting kautusan na ning Ginong kaya kayong Diyos, asabyan ko kaya kayo. Pamintuan nyo la sanang mipnong katapatan, banakit daring aliwang bansa, ing kabyas na nyo at pamanalastas. Potang dandaman danala reting kautusang sabyanda, tune biyasaya iting maragula bansa at ating pamanalastas. Ninumong Diyos na ning isa numang maragula bansa, ing malapit at agad makibat, potang mamaus tamo kaya. Bukod mong ing Ginong kaya katamong Diyos. At isa nung maragula bansa, ingating kautusan at tuntunan, amipnong katuliran, subali ring binggitan kong eni, kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, dalita pakibat, impong pakibat tamo karing dalit, iya adarapat king katuliran, niya arapaning Ginong. Ulitan tayo po. Ya adarapat king katuliran, niya arapaning Ginoo. Ya itantaong alakang atat siya king pamibiyabiyena, itandarapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dilana, king kapanyiran. Iya adarapat king katuliran, niya arapaning Ginoo. Gagawang makapanasakit king kayang kakaluguran, at magsalitang kalaraman, keno paman. Detang misasakwil king Diyos, nala katutulan. Dapot detang king Diyos mamintu at tatakot, ilang kayang igagalang. Iya adarapat king katuliran, niya arapaning Ginoo. Itang mamatubo king kwaltang kayang paparam, at may asuhol laban karintaong alang kasalanan. Intaong mabibiyema kanyan, matatagya at maugun kapilanman. Iya adarapat king katuliran, niya arapaning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. Ing sablang mayap at ing sablang ganap akalam, daratang kaya katamo, manibat banwa, babaldog na kaya katamo ning ibpa, apani bata ning sablang sala. Biyasang mamaliwa, ni anino naman ning pamaniliwana, alayo kaya. King sarili ng kaburyan, beyit na katamo, king kapamilatanan ning amano, ning katutuan, ban itamo ring maging peka mo munang diling bunga, ning sablang keyang lelangan. Tanggapan niyo king mitmong kababanlog, ing amanong tatanam na ning Diyos, karing puso yu, ang makapagligtas kaya kayo. Lilinlangan ing sarili yu, nune maging talatupad kayo, king amano na ning Diyos, at mubukod, tala pakiramdam. King arapan na ning Diyos ay patamo, ing tune at dalise relihiyon, ya ini.
Saupanalaring ulila at bingmebalo, king karelang kalipitan, at ingatan ning sarili, ban emi dungisan, king dewa ka na ning yatong iti. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Talakat tapo, ban parangalan, in maya pabalita. Itangan po, ingid pa deyit na katamo, king kapamilatan ng amano ning katutuan, bat itamo rin maging teka mumunang diling bunga, ning kayang lelangan. Ingino manatiliya kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keko o Gino. Lepitan de Jesus ding Pariseo ang ponding mapila na eskriba, amenibatan Jerusalem. Apansinan da, king ding mapilan karing kayang alagad, mamangan lang menos gamat. Ing buri ng sabyan iti, menos gamat antimo ing pamanos at tuturuda ring Pariseo. Uling tutukyan da ring Pariseo at antimo rin ding keraklan karing Hudyo, ing turu at ing gabda karing karelang pipumpunan. Elamangan hanggang menos gamat hanggang siku. At era na manapangan ing nanumang mesa liking palengke nung era pa mo inos iti. At dakal na panghaliwang tuntunan at ing gabda, halimbawa, ing makatuda pamanos karing tasa, kuran, kalderang tangsu at pagkeran. Uli na niti, kitang da kang Jesus ding Pariseo ang ponding eskriba. Bakit sa salangsangan na rin alagad mo yung turu da rin kay kadamong pipumpunan? Mamangan lang menos gamat? Nga nang mekibat Jesus karela, tinod ing ula ng Isayas tungkol kay kayo. Magbanal-banalan kayo anti ing sinulat na. Ding taong deti nga naning Diyos, parang alanda ko karing labira, dapat marayula kako, ring pusura. Alang kabaldugan ing kako pamanyambara, uling ding kautusan na gawang tao, tuturudala ang timawaring deti, king Diyos lang. At sinabi ng Jesus, lileleyo yung kautusan ng Diyos at tutuparan yung kautusan na ring tao. Inaos na lang pepasipayong Jesus ding nakalatao at nanakarela. Kayungan, makiramdam kayo kanako at tingiran niyo. Aliwaing lulub kingasbuk na ning tao ing makarinat kaya, nune itang lulwal kingasbuk na. Uling ketang manibatan king puso na, karin magmula ing maroka kaisipan, at yang mitutulak kaya ban dapat karing bage marawak. Pamanako, pamakamate,
pamakipangatawan, kasakiman, at pamanyapat king miyayaliwang bagay matulid. Ing pamamirait, ing manawang, ing diriya, ing pamanyirang puri, ang ing ketasan at ing kamangmangan. Ing sablang karoka na iti, manibatan king puso, ning daw at tiya, ing makarin at kaya. Kakaluguran, ing mayap ng balita, ning kegatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kaya kayong magsabla. Umpisa na pa mo po ning mipas siya kay Ebanghelyo ngayon Domingo, nung napansinan nyo, mapali na po. Entrada na pa mo ning pamamasa tamo, medyo makayaliwa na po. Bakit? A corner de po kasi ing ginuding eskribat pariseo, king Ebanghelyo. Ne po? Kumbaga may hot seat ya ing ginu karela, kareting kontrabida kaya. Bisa tamot ali at di naman po talagang makanya na klaseng tao. E tala aywasan ding taong makanyan. Ala, detang taong mapali la mata karingaliwa. Ang yang lalong gagawan karela, makabante lang makabante. Taong neng kay mabayat lalub karingaliwa. Balang galora, balang gagawan da, pupunan da, atin lang bibintang sigurado laban karela. Kumbaga sila lang yung bida. Ang mga taong ganyan, sila lang yung paiba. Sila lang yung tama. Kini pa sa Ebanghelyo, nga kupin po kayo, entrada na pa mo, peligiran de ing Ginoo. Kinorner de, reting bidang kontrabida kaya. May nibatan la po king sentro. Reting may ngorner king Ginoo. These Pharisees and scribes who gathered around Jesus came from city centers. Potang sinabi tamong city centers lameni, but dating taong ring pariseo at eskriba, deti puring amanwandang biyasa kanita, mga galing kanita, ding taong eksperto king Diyos, ding taong eksperto king batas, ilamawari ring mangaya patusto. Pero kutang mo, nano ba talaga ing pakera? Nano ba talaga ing motibo ra deti king Ginoo? Nano talaga ing balak da? O itong masanting nga ikutang tamo, king kaya katamong pamamasa, numanula. King kamatutuanan po, deting linapit king Ginoo, mag-inspeksyon lamo at mangilatis lamo king pamamanyaptanan ning Ginoo at ding kayang disipulo. May ngari lamo waring board examiners deti king kayapan, o may ngari lamo waring health inspectors deti king kalinisan. At nung dinan de pong grado, nung dinan ding marka ing Ginoo, deting scribe at pariseo, naning grade na, bagsak ya karela. Pasado, Jesus karela. Ating resulta na po ning health test daring alagad na, agpang karing pariseo at eskriba, basi karela, ne po. Deting may ngorner king Ginoo, basi karela, ding alagad na kanuning Ginoong Jesus, mga rinatla. Malinuya king pamamasa tamo, may pasyagyan. Manganla, bayo lamangan, ela pamanos gamat. Babanten dalapin mapalilapin mata karela. Basi karela, ding alagad na ning Ginoo, makasalanan la, mga rinatla. These Pharisees and scribes questioned the disciples of Jesus. Lakano makatud, dapat ding kayang disipulo. Ela po kanu usto pa nga turo. O itong mas masanting kayo mano. Ela kanu usto pa nga turo. De kanu baloy nga pong Ginoo. Pero nano po, ing naging pakibat na ning Ginoong Jesus karela. Jesus responded back to them, nga na, ding taong deti parang alanda ko karing labira, dapat malaot no man kana ko ring pusura. Hipokrito kayo, nga na ning Ginoo. Pangataramayamano, mimwaya Jesus karela. Hipokrito kayo. At niya pang sinabi, magbanal, banalan kayo mo.
o ting mas masakit. Hipokrito kayo, magbanal-banalan kayo mo. Ipinagtanggol lang ni Jesus ang mga alagad niya laban sa maling ibinibintang nila sa kanila. Kasi balo na ning Ginoo, deting kayang kritiko, ing makasinop da, makasalikot dang tanga tao. Ing tunay laman daring karelang puso, ding eskribat Pariseo, balo na ning Ginoo nga susita. Base kay Jesus, alam niya na itong mga kritiko niya, ang gusto lang nilang maipintas sa kanila, yung mga bagay na alam na nilang may ibibintang nila sa kanila. Inya mapali lamata. Kumbaga po, dating eskribat Pariseo, king mipa sa ebanghelyo, manyirala mo. Ang gala mong manato. Balikan kay tingamanong ginamit ko, manyira. Manyira. Nanula po rin insektong manyira. Ane. Ane ingaus tamo karete. Insekto lang manyira karingaliwa. Insekto lang manyira karingaliwa. Naghahanap sila ng maibibintang nila. Naghahanap sila ng mapipintasan nila. Pero yung kutang kanitiyapin po ini, king makananong paralan lamo pwedeng harapan, ding taong makanyan. King makananong paralan la pwedeng labanan, ding mamamagaling pinaman. Balikan tayo mismo, ingamanong sinabi na ning Ginoo, karela, anong naging tugon ni Kristo sa kanila? You hypocrites, you honor me with your lips, but your hearts are far from me. Ding taong deti parang alanda ko karing labira dapat ding puso ra malaut la kanako nga na king malagwang pamangamano anti na mawaring sinabi ning Ginoong Hesus kareting eskribat Pariseo na nga na mawari karela ala kayong puso angga kayo mong nguso. Wala kayong puso. Puro lang kayong nguso. Balo yang sabyan ning Ginoo nga na mawari ning Ginoong Hesus kareting eskribat Pariseo. Balo yang sabyan ning Ginoo. Pero ayun naman balong ipagparang tao. Balong ipakit karing kalupay ang tao. Balo yang sabyan ni nga manong kayapan nga namawari ng Ginoong Hesus karela, balo yang tunggen. Sabyan, nga manong kayapan, pero ayun naman balong daptan. Nga manong kayapan, kabudya mo amanong mararamdam kay kayo. Kabudya mo amanong mararamdam. Imbes na sana lugod yang paramdam nga na ning Ginoo. You know what? The good news here is this. For Jesus, what is important is the heart, not the externals. Na po? Mas mahulaga kang Jesus, ing laman ning puso, at aliwaret ang mayayakit mo karing mata na ning tao. Bakit hindi po ninyo pansinin ito? Malinis nga ang iyong panlabas na anyo, pero kumusta naman kaya ang laman ng iyong puso? Malinis din ba? Malinis nga naman ang iyong panlabas na katauhan, pero kumusta naman ang laman ng iyong kalooban? Yan po mismo yung tutulig sana ng Ginoo karela. Inkukontra na ng Ginoo karela. Karing Pariseo at Eskriba. Sila ay purong panlabas lang. Pakitang tao lang. At intamo pong kasepyan, king matuang kapampangan, king amanong sisuan, may kading mikiedad na kini, balo yepoy ti o dimdam da neringaliwa kay kayo. Nga na po niting kasepyan, king amanong sisuan, banal ko labi, kapuso na ko mang babi. Nga na po, banal ko labi, kapuso na ko mang babi. Makanyan laring Pariseo, banal lalabi, pero ang gala mong banal lalabi, bakit? Uling ing tuturuda, may yakit mismo king pamirapat dapat da. Ing tuturuda, ang gamong mano karela. May yakit king mismong gawara, king dapat da. Nganapin po ning metong nobelista, Irish playwright, ing lagyo na po, George Bernard Shaw, nga na po. At inyang sinabi nga na, he who can does, but he who cannot teaches nga na. He who can does, but he who cannot teaches nga na po. Nung ilikas tala po reting amano na, niting Irish playwright, king agpang namo rin po, king mipa sa ebanghelyo, nga namawari reting amano, nga nung agyo mo, gawan mo. Pero nang emo agyo, manyira na ka mo. Nung agyo mo, gawan mo. Pero nung emo agyo, manatu na ka mo.
Makanyan lang makanyan ding Pariseo. Dahil hindi nila maipakita sa kanilang mga gawa ang itinuturo nila, ano ang nagiging ugali nila. Ang mentalidad nila ay humanap sila ng maibibintang nila o mapipintasan nila sa iba. Pag nakamo po, king balang metong kekatamo, ing kayapan manibatan yaking puso at eking nguso ning tao. Ing kabanalan, ing kayapan, manibatan yaking pilubluban at eking nguso ning tao pinaman. Ang ipinapakitang kabutihan, ang ipinapakitang kabanalan ay hindi lip sync, kundi heart sync din. Ito ay hindi gawa-gawa, kundi ito ay isang gawa. Ito'y hindi lamang ritual, kundi ito din ay spiritual. God dwells in the heart. God resides in the heart. King puso at eking nguso ya po manuknangan ingapong Ginoo. King simpleng pamangamano, anting pamupos, king kanakong iba, king kanakong mamilya, ing punto kaniti, aliwa naman po itang singkalinis. No. Ing punto kaniti, aliwa ing singkalinis. Nune ing singkalwalas a puso, ban kaniti nga pong Ginoo, agyo ng mipagyo. Ing punto aliwa ing singkalinis. Nune ing punto yapin ing singkalwalas a puso, baning Diyos, akwa ng may bagyo. Tutupi naman po, nepo, ing taong ating malwalas a puso, eya, manatu. Manatu, negative, itang negative. Ating atong positive. Ing taong ating malwalas sa puso, eya, manatu. Dapat, ing taong kabud mo sa salita, iya, ing matalik manyira. Ing taong ating malwala sa puso, yaman na to. Dapat ing taong kabud mo, salita ng salita, sa salita, ya po, ing talagang matalik manyira. No karin tama po, kareting nga dua, lakwan ke iting kutang ke kayo, nanu ka, nanu ko, nanu tamo, tao ka bang ating malwala sa puso? O tao kang matalik manyira at manato, karing kapara mong tao. Talagat kaman po. Sasalpandaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, di na lang King Banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, kaya ngagliking upayaning banal espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakuking krus mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinugliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok wananing Joseph pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye ang ponme nga mate, sasalpantaya po king banal espiritu, ki Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang miyading mete, at king biyalanangga. Amen. manalangin damo king Diyos, apakamalan damo, ban ingkay katamong pamanyang bakeya, maging daliseya, at alang dungis, karing balang kayadonan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Ulitan niya po. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo, maging malapit siya king kayang iglesia. Papanatilyane sanang tapat king tradisyon ning kasalpantayanan. Ausan king alang patanat apa magbayo, agpangking ebanghelyo, at ilisyane king pamangawat, karing lilipas at tradisyon ning tao. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya king kaya katang bansa. Banding batas at tuntunan tamo, maging makatuliran la para karing sabla at magdalang kapayapan. Pamisan metong at kaunlaran karing kaya katang memalen. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya karing mebalo, karing ulila at karing sablang mangailangan. Ban yarap no ring puso ring sablang sasalpantaya, king pamakiramdam king amano ning Diyos at saupanala,
Manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo maging malapit siya kaya katamo, kaya ti at karinganggang kapamisanan Kristiyano, sa upanakatasanang sumuyo kaya king kabilugan tang puso, at emo kapamilatan din kaya katam labi, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo maging malapit siya kaya katamo, potang manalangin ta kayo, para karing pakamalan tang meyang nabye, para karing kaya katang pamilya, at para karing hanggang kalukuran tamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan, daring familya ng Sardas at Luz Medina, familya ng Lito Pamintuan, Doktora Josefina Marin at Mel Malik. At paraking especially intentiones daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Familia Baldeng, Ofelia Reyes, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ronel Siron, familya ng Edsel Pagku, Daryl Francis Sanchez, familya ng Derek at Thor Sanchez, Raquel Cruz, familya ng William Brazel Malang, familya ng Lorna Sibug at Imel Malig. At paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan na rin, Reverendo Padre Angel Gamboa, Reverendo Padre Rick Luzong, kang Maylin Soberano, para king kayang masalese at matugumpe operasyon kaniting kaurasan, Ibensong Ong Senior, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, familya ng Joel Reyes, Melissa Villanueva, Erlinda Gutierrez, familya ng Rose V. Henson, the PhilHealth Region 3 employees, familya ng Reynold Abara, Alger Tayag, Rex Alexander de la Cruz, Felino Pangilinan Jr. at ding sablang kapatadang masakit. At para king pamanantabe at proteksyoning Banal Espiritu, king familya ng Ani Razon, king familya ng Antonio at Josefina Guevara, at king familya Binuya at Pangilinan. At para king alananggang kapainawan na rin kapatad tamong meyang unabye, lalong-lalo na Tinorma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Elizabeth Simon Bakisal, Josefina Santiago, Gloria Arevalo, Ligaya Lacson, Alvin Pineda, Gregory Bonggit, Marieta Mangalindan, George Rodriguez, Juanita Pingol, Roel Gamez, Honorio Pagan Sr., Victoriano Luzong, Maria Catrina Franco, Joseph McBride, Magdalena Morales, Luis Tomas, Oscar Corazon Reyes, Hazel Marie Sangson, Alejandro at Teresita, Rodrigo at Milagros, Salvador Malig, Susan Canoy, Lourdes Baras, Josefa Panlilyo at ting sablang kaladwaking purgatorio at detang ngalanang makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Ngini adwanta mo'y sarilitang kapagnasan. Ginoo, pakiramdaman mo sana ring panalangin daring sablang manalig keka. Saupan mo kesa ng gana kang kayabe mo, karing pe kamalatimi, karing kapatad. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Ipuriyahin Diyos kapilangan. Iyatanang kayanin ay hindi ka magtago, di kagatang sablang dapat at kapag nasa. Ipuriyahin Diyos, Ingeno sigluman, tulitin kang kayapan, ingkapiat iningalan, ayang pamilika, alam iba't karing tukas. Ipuriyahin Diyos kapilanman. Iyetala kayanin ay hindi ka magtago, di kagatang sablang dapat at kapag nasa. Ipuriyahin Diyos kapilanman. Iyetala kayanin ay hindi ka magtago, di kagatang sablang dapat at kapag nasa. Palakad mo para Manalagin kayo kabatad, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon karinggamat mo, kikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kay katamong kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O kinuman sa nang iting banal na daon, iyatad na kay kami ingkay kang kasaplalan, at kampanan karing pusumi ing pangako ng kaligtasan. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman at iliyake kayo, At kaya ka timorin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king gino, pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. piti karapat dapat at matulid. Tunatan karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Ang yang pigtak sila na kaning meto ketawan, sindumo ing kay kang pamaglugod. Iking minye kaganapan king kay kaming kakulangan. Ika mo naman ing may tubod king magligtas karing sabla. Ing sunugo mong anak, ene aliwa kay kami. Bistaman, may kilupa king pamikasalame. Biryan mo itiban, agit me king kay kaming pangatao, ing anak mong katulan. At tanggapan mo kaming mit mong lugod kalupaning, makapasubali mong lugod kaya migit king sabla. King kayang katapatan, binalik ng pasibayang tula ning kayang pamaglingap, ake kaming binating, inyang pepaing gulutan da ka. Ulinita, kambering sablang kororing anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalamtok ng dang pamamye kapurian keka, at naming ang kakanta. Hosanna,
bagyo ning Ginoo niya. Hosanna, Hosanna, ikakatas kadawasan. Hosanna, Hosanna, ikakatas kadawasan. Tunay kapin banaloy ipay, kay panibadaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareding ayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon ko sang lub, king pamaylasat kamatayan, kinuha ning tinape, at pasalamat ya kay ka. Piraso ni at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ning kalis. Pasibayang pasalamat kay ka. At binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti bilang kapi gaganakan kanako. Hing misteryo ning kasalbantayanan. Inyang ini kaganakan miwi pa'y kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, tarawon miya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing be palyarian, mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipo na kami nganting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong magalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na, di Norma at Teresita. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king di alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu
pupurian nakaparangalan, manggaman, kingalananggan. Amen. 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 Ngani po, ante mo nga anak ng inampun, ng kay katamong mayap at malugod agino, maus tamong ngani kaya karingamanong tiro na kay katamo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Bad king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kang may ikabos king kasalanan, at may ligtas king sablang galigaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangamos. Uling kay kayong kayarian, ating kayukayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi mo, karingke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kekan timuri. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan po kay kayo ang sablang. Cordero in Dios, a mi lado.
mo ke kami ing kapayapaan. Ibigay mo ke kami ing kapayapaan. Niyo ing katamong maya Paginoy Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, nuan laring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, yak matampang tanggap ke ko, dapat yakas niya yung amano mo, at kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Salamat king lugod mo at linga. Salamat king pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king diapig kalubukit kami. Pamangan mi aldo babelmon, Buknaman mi marang mi nanuman ni kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Maraming
Aldo babiemuan, tunglangan mi marami, nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, ilugod mo at lingaw. Salamat, ing pagkamanot pamaningot. Salamat po, salamat po. Talakad tapo. Manalangin tamo. Ginoo, babayo mo kami, king kang altar, kapamilataning tinapening biya. Manano na sanang iting pamangan, pasik na nga na kami, king lugod, at sopa na kaming sumuyo kega king balang metong at metong. Itingan po aduhan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lukluk tapo para king kapabaluan. In commemoration of the 65th canonical coronation anniversary of our provincial patroness, our Virgen de los Remedios, on September 8, a 9-day novena masses will be held at the San Vicente Ferrer Parish Church, Calulut, City of San Fernando, from August 30 to September 7. St. Jude Thaddeus Parish has been honored and privileged to take charge of the Novena Mass on September 2, this coming Thursday at 5:30 in the afternoon, of which our parish priest, among Norman S. Arce, will celebrate the Holy Eucharist, and all servers in this Mass will come from our parish. It is on this note that we would like to inform you that there will be no 6:30 evening Mass in our parish church on this day, Thursday, September 2. In relation to the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, on September 8, our parish shall hold a Triduum in her honor on September 5, 6, and 7. Details of this will be announced in our masses. Thank you. Si Claude Tapo. Ing oratio imperata, manalangin tamo. O mapamakalulu ang pon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami kilaban king COVID-19. Amig dalang dakal a kasakitan keka me, at may kamate na karing dakalataho. Adwan mingeni keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat meke kaming makayulo mong gamat. Ing takwit making sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal making metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mo la, ring taong may tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring peka punming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan daring memalen.
Bendisyonan ming sablang pamagkapilit me. Ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila. Ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili raking pamaglingap karing masakit. Mula pa po rin, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay nawan, detang may hango na biye. Pagkalan mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang baulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na indu ng Diyos. Mo sana pisawiling aklismi ke kaking kagulangan me, nunay pagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatiliya kaya kayo, At kekante mo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapuking bentisyon ng Diyos. King Espiritu ning kapasalamatan para king sablang pigkalog na kay katamo ning apong Gino, itingid tala ring kay katamong puso king kayang kaburian, potang pagdulapan tamo iti karing kayang kautusan. Ingamano ning Diyos king Ebanghelyo, ating sarili ng pagbilyan Jesus, papalad na kay katamo, ing kabaldugan ning kaburian ning Diyos. Manano na sanang ing lubos mayupayang Diyos, pagkalubanan na kayong sikanan ganap, king makatimawa ng kaburian. Ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mayarine, umena ko nga ngeni king kapayapanat lugod Kristo. Salamat, King Diyos. Talatuki, manayana minumuran, manayana inausmu, manayana pinili.